migration tawag organization mayaman kunsinaraga semlakiba gumba organization na magkakni haibo organization sidi telapa yanda hangani goa khalon di kanino haibo kadre koi shanti haibo si pani masi koi ai man nang di amba speaker na pandiram na yawi politics emancipation na mayam maru wai na karlai adu tanatana economy su fadakkadabani haibo sinse shanti laitaba taragani मधुगी दो कोई थोकनी हाइबा खाजे रोय मधुगी हेड मथंग दई कोई खाजे मसी इंटीग्रिटी नसी सही चाकया मणिपुर से दई कोई खुंदा लेगा कर ले पदगी मणिपुर की इंटीग्रिटी दा मितई पांगम सिंह अमने लंदम सिंह मियो यम फाव बना मधुगी दमकता एनी सिचुएशन नमदा मधुगी दो कोई याकिबा अमने मधुगी दो कोई Heta, if you feel like they are not going integrity, we will never ever try to compromise. I walk alone to my boy. I don't give walk alone when I go UMPC Manipurgi. Then, why did you know about the anti-social elements? Mayama society is the Tolapa. How did you keep Yanatanda drug? I call it Yana Satirava, Yuxinamadi, Lamdamisi Mutatana, whatever. Masigi mayam since eradicate tongana bagi wakal luar muda hai mamapung waiba inclusive waiba idea mangaloy na thoga kiba tumba UMPC Manipur ni loy na asimumba tanza asida UMPC bo ay koi phida khizita piraga wangang ni tanza khara khasi pira pagina matta sinjalang jer singwa mukahanna so thaga ko khongok sinbi langbi dibesin ngasigi topic asida la akanda ngasigi lisang sidna Manipur di ay bagi history da hai da so sahi listing ani henbagi aduga ai biyagana sahi listing mga henbagi history da matam puna matla Manipur hai da mafam masi chinga madi tam haina kaidong nungda ekoi gi shasan tawki da badung mafam amakhakni adugo yan laiba thibali British ka Manipur sida khong ta khang matung dari Pasengana sing makoy na ngaki bagi mawong tamay ning thong sing sinaram bagi mawong adung mawong mayam sing adu no oira kanda ngasi di politics si how giba 2023 gi ekoi gi lamdam sigi luchingba politician kaya teli dusalluraga airport halakwa kanda ekoi gi hojit pani sarkar India gi home minister na India hi tawjarage tamna na koi tawraga ekoi mayam na ngaki na batare haiba press statement tongan ba public domain na dai kira banate aduna tanza asida ekoi yam na inclusive hoiba adugumba politics na madarkar nai loina na yam na free and fair hoiba lamdam na siya mong punsin na manamba adugumba Manipur madarkar na hai kasi masi ay haiman mathokoy hai khali aduna mayul amadi musu tongan Manipur civil society organization amadi individual mayam na punsin laga Manipur se masigi revival lama regeneration lama create tongla na magita magtay koy na ang malebenda hota min na ba amadarkar ay hai wapam se ngasigi mifam inaugural function ngasigi kurong sa balaw na gayong kamzali loina na lakadori ba election in the form of like politics se masi yang crucial hoiba thamoi semba yang honest hoiba politics ama darkar lai ekoi gi nakat lagi yet lagi woi lagi mang lagi ekoi gi thang thimba aduga ekoi masi gi marak da ekoi gi kari hai batare khattana na bagi charu sin da badumba politics ama darkar lai hai base masi yang sumla wapam ni mayol amadi tongan ba organization na lamdam sida yang transparent hoiba politics amadi masigi khongam sak abai bodi mangam sak ama lakpa matam da UMPC Manipur so ekoi maning da halaga laiwai ekoi mang da lak da yet ekoi chagana bo na jage hai wapam do ngasigi mayol gi amadi musugi inaugural function asigi kudong sa balaw diraga content na mata na swaya tension jari thank you so very much once again